Exercise 1.1 ge ko. Question number 2 da. If A and B are two unequal rational number, karigumba A ga B ga je manadaba, unequal means manadaba ko. Rational number oi taragadi moibani gi marakta laiba number se A plus B by 2 ni have se utlo have never. No ina zum si utrikanda ko example mas B ge habadi aina ko. Nangi number am ani lawre class 2 aina am lawre 4 height am lawre ba ko. Si habadi mana A ga B ga have aina se ai gi A se 2 oheleba ai gi B jina 4 oheleba mana kai hai gi har kana moibani gi marak sida ko number am leidu number se kana no har kana A plus B by 2 ne sine habi gi answer di A je ai sida kana no se leise 2 ni ko plus B ne kana no ai se leise 4 ne ko chumri ying se ba ko divided by 2 formula matung ina ko yenga se ai 2 sum leise no 4 sum leise no ko yenga se 4 plus 2 di 6 tare 6 by 2 di keno 3 tare chumdra dre mana hai jong sigi lei mabani gi marakta leini havene da sida tare di 6 by 2 di 3 ne adri chumdra chumme chumbadi ado mana sigi chummi posa utlo have show to have proof to have ne ko adugi potu wani da do khoina sika maina proof to ni haragadi khoina sigi proof se noi gi maths like sigi page number 2 da ko page number 2 gi hek ahu da yawe exactly chap mana hai tare adubu na dum selasu yani ko sen babudi adu e ba style mak to hai tare adubu ai sim holake kamai hotenu lei tak lage aduna akhoina A ga B ga se low hai banina kanana chawge khangdabanina sum for example akhoina A na chawena low holasu answer tani B na chawena low holasu answer tani ko to budo akhoina A B C D irak banina say for example akhoina E ga A B C D inai dana ko akhoina 1 2 3 4 inai dana aduna sum makha ta mi chawena sum lowna rasi hai dana akhoina horan si hotpaji ko B na chawena haira hot toine adubu smana chaw hotpaje A na chawena low holasu ke sum kai deba smana hoka dawni haiba ke em leiteba no gi textbook ta B na tawi hai na khona sum B low san bai wane ko no khona sen ba ko ngawtana ba haidana yare ko ado A na chawena low holasu ke em kai deba sima khangani ko adu itaragadi question da if A and B hairamani akhona no textbook ta yawbudi matung ina akhona lower ne let sisum hair shai ko let A and B let A and B harago be any two unequal rational numbers such that akoina haibadu hojiki oina di B na chawen lo hol se habne such that kana ko A ga B ga se B na chawen lo se ya ko se si phawbodi aduna hoje akoina lo gi ba si E B ro makhada ko smai lai bani hoje anirak tawgani ko sigi steps ai harake ka ina tawdui si ahambada ko si je proof tawna bai damakta sira plus sorry dana ko A plus B na yaudra adu sida di A B na leitra aduna akoina plus A B mu tawsanni A mu tawsanni bako A na hana tawrusu yai B na hana tawrusu yai kem kaide tawbudabu adum noi textbook gi matungina follow tawje haragadi B hana A tawruse yare ko habadi sigi inequality sigi tangkhai da ai som na kan sidana left hand side songi oirom thangbase A lai jaram basida ina B ma hapsalagi sim yare ko inequality symbol laire som da B na lai jaram base sida ina amuka su B ma hapsale sida kamai thani adding B on both sides akoina both sides da B hapsale hai na koina E rane sim yare adari ka dora implies la ani ko A ga B ga di tinjana yadre chum thambirani A plus B manadabni hai amana A ni amana B ni kamai tinjana ni yadre sinadi B plus B chamanare ko chamanarabni khona kamai tinjana variable tinjana dani ke doi mai mangda leiba masing tinjana dra B mangda kayam leita ba je khona 1 ni lawdini mai ju 1 ni ade 1 ga tinjana ri 2 tare tinjana jina kana no B simle adu bo khona pamadi A ga B ga pamane base
A ga B ga pamane sida answer tarakpadadi 2B num tasale akhoi 2B di pam deba aduna sigi 2 si sira langjang rani ko si langjang rani ko no thain tambado divide to with sida 2 ga B ga hai je sika don so into laibani into som thang ane ke lakani divide la ane aduna tarakpadi A plus B divided by 2 si 2 thang ramna kana tanga hore B thanga hore sim yare ko anoina thaning aju sila ka dorne dividing both sides by 2 na thage so kasum kai de transposing hana thage so kim kai de ko dividing both sides by 2 na thara so yai transposing 2 to left hand side na thara so kim kai de chamani si thara so yai ko noi te su la thai ne khon sum tha bai wane si je kai no ha kan equation number 1 ne sim legre ade mathang da hoje khon hoje ha ma da ha ko b half khibni na ko adumai tawdana similarly akhoi kana hapani har kan sida e hapa holo ne yare ko adumai tawdana hoji si legre ko atai dei na hoji mu b hapa je hoji ha ma da lere mo da sini a ga b ga si smile lere mani ngasai b half crop ni na ina mu e hapta lage left hand side ta a le jaram bani a da ina a hapsa le ko right hand side ta na b le ram bani ina a hapsa le sim yare ko si sum tharo ai hojik di tharo ge ko dum noi din thadaro adding b a on both sides and tharo yare adu aha ma thaga mena dum khangna re thar su yare ko tawra si samane same process ni a plus a di kai tare 2a tare si di b plus a ja tisna ba yadre adum thammani ko tawudu bunga sa question dadi kamai piram a plus b na piram tra aduna khoina sidang sa khol ki a plus b na khol ki na ko ase b plus a hai pose khoina a plus b na e resu yai dana hai bi answer d say for example khoina 2 plus 3 hai rank class answer kai tai 5 tai 3 plus 2 na holos answer kai tai 5 tai hatra adu tara ga di sida khoina b plus a na hai ba ja ngasai du manana ba hai dana ina a plus b hai na e rege kem kai de ko same process ni asai 2 je somda mung thangjang rani somda lei je multiply ni ko 2a hai je 2 into a hai ba chap mani somda thang gi tara ga di divide ta ore ni sida kana tang ha ore a haraga a plus b divided by 2 ko ngasai somda equation 1 thon gre ko sida equation number 2 thon jalla se akhoina equation 1 de kai phangi ha kan equation 1 da phangi na si ne tang saung nei thor ke pichan gre ko equation 1 da lei jina a plus b by 2 hai ba masing ji dagi b na chawi have ne si gi a plus b by 2 hai masing ji dagi b na chawi si ne song equation number 2 jina kai hanwa kan da a hai masing jina a plus b by 2 dagi p a si ne ba adu si hai masing ji a plus b by 2 dagi p si na a plus b by 2 dagi chaw si na b adun tak padi si ani ji mak ta ma wani ma si a plus b by 2 lei zumdra hai badi yone for example nang number am lowering khala 3 nang number am lowering khala si gi 3 je ka dore mon de chaw 5 nei adai mon de people lower 1 hai khala yo si gi 1 je mon de pictra adri mo ama ji na mon de chaw adri si ma bani mak ta lei chumi dana ko atu mai tau dana similarly hai tare ko si gi from 1 and 2 khoina kai khanga from 1 and 2 1 ga 2 de khoina kai khange har kan sida masai gi a de gi chawri sina a plus b by 2 sida gi mu chawkhali sina kana b si yare ko adeng sai question da show that har chumma ba a plus b by 2 is a rational number lying between a ga b ga mak ta lai hai de chumme dana ko ana horan si phajana last hence hai ga therefore hai ga ko haning ba hairo aduna chap mana ipirani ko question da yaw pose sima idani hence a plus b by 2 is a rational number lying between a and b. It's the lower answers.